ula wana nese habari za la wana na waili harimwe makhatibu wa homsiri juu wa moroni iho bajanani wasawari ni kaze formasi yote hale vanu kana emoto woi hasa hazingaro ne hifadhi o wakatiri zambawo uno shara hantuju wa owa mrenganda wabi yende gendarmerie nde ya mwarete yende polisi nde ya mwarete yende jeshi nde ya mwarete izo ngarotodo zijua maudu sha zilawana ne makhatibu wa ili wa homsiri jua juma wa moroni mengoni mwe makhatibu wa kuhutubu yabo wasawari tangazi za vanu warijuli za vanu tsihale vanu yaukana yemoto hasa hazingaro o wakatiri zambao ne hifadhi ya hensi ya Komori ho Komori waislamu wa imani ngamjoti ya ye video rishilieze habari oba hano wa Komori rawaswiti fundi na mnive segondi ranzi rahane jati ye video mwaishi oba hano wa Komori rawaswiti na mnive mnadaki kamzimara nzingente video fundi na mnibe mnadaki kangente video wanyimje mwishili sharahani jate video ngamwina ndrongo mbili vitfe deux choses ya mwando yeba ye Komori banu irende eba banu Komori irende bofu yeba banu wa Komori warende bofu zendrongo kaziti za mzaha zenrongo kaziti za mza rahani jate video watijohe ya mndu rezo sosio hajwamba wala haka ufanya betizi wala haka ufanya blagi wala haka ufanya betizi na Mungu haka ufanya betizi na Mungu watijoha mndu amba ndongo jizo rahani jate video ngamtendezo aya ya Qur'ani ranzi aya Qur'ani yamba jebo fundi ujorinike video ngamtendezo aya ya Qur'ani Mtume sallallahu alaihi wasallam hadunga ni masahaba mwishe aya hiyo imana ya zuba ngenti ya video Mtume sallallahu alaihi wasallam hadungana ni masahaba wakahenda harimwankodo ya mbao ghazwatu Tabuki ngabo waislamu wanafiki wakabuharibala wanafiki wakawa ni mnafiki wewe uswali ufunga wanafiki mapokriti ngabo wanafiki wakodi ngoni bala yemzima hamba badi Muhammadi vantara badi ujikaza ibanu kufikiru kanga rujokenda rashinde ye rumu ne furusi hari usilamu ngojoko njayi ko ya renge ufaume na jauna ja iwe ngufikiru wandu hiti badi ujikaza vantara na ujiona ya ukahariba na ngujokenda shinde rumu ne furusi zensinkuza pisa singujoka uzishinda waka wasatse na bala hamba ukana mnafiki wa Saudi ngoni bala hamba ukana ibanu Muhammad dano ndwahe wanu radunga na banu masahaba wanu wala mnafiki ulo bala ngo hadisiyo ngwamboka wanu hazawa utsola mbahindu wanu nandrabo wanu kwala wandrabo na ubatani na mbaza hula zinji wale wakure wambendrabo na tijiji wafanya uze blagizila wakasahaba bala hodingoni bala haishia wanafiki wala bo hadisiyo hambiye mzima kwa undawe mjwe nambiye Mtume se habari mzamba ubano nsi haki zindugu mzamba ubano mjwe nambiye Mtume bandabo ula moto sahaba harambiyungwa mbiye Mtume ho usoni kumtume ngo usoni wadungana ngwenda basi hawasili hakundu ze ayasa zizubu za Qur'an ze ayasa zizubu za Qur'an na hiza yabo za zuba wala wandu waishiaze ayabo zisomwao wabeze warambiyo wajengwa nzambi ila betizi ila blagi balara kufanya blagi ila kufanya mwana blagi ila kufanya Mwenyezi Mungu azubisa ze aya isa yambendi wala insaaltahum ikahuwa uzisabu Mtume owandu wafanyiliao Mungu betizi na Mtume betizi nedini betizi wala insaaltahum Mungu azubisa ze aya ikahuwa uzisa la yaqulunna watuhambia inama kunna nakhudhu wa nal'ab zila betizi ila blagi wala kutoka mna betizi wala kutoka nzaritsehe wala kufanya mna blagi mwishindo zi aya za Qur'ani hizo sheleka tete video ba watu jamruba hajwa ila betizi mnatufanya mzaha bakarna kwa nafasi
mrati heba bano hamba ila betizi wala nambule majweni bangu afanya betizi mrati fanye betizi. Mwenyezi Mungu ngujubiswe aya hazijubisho hamtume yambie o umma wala insaaltahum eka uwauzisa wa demande yemana mfanyila wa Mungu betizi ndongo jizo ngamba zabari mtume ngamba ndongo jizo zabarinde yedini ngamba ndongo jizo zabarinde la yaquluna watuhambia inma kunna nakhudhu wa nal'ab watuhambia balarika ufanya betizi na blagi rika utiha basi rika ufanya na blagi. Mwenyezi Mungu ngwambwa rimwe aya qul abillahi wambie bo mtume mwishilie ngenti video banu tihale banu ndo ute video bofu na mtuleba mtu kaute video banu mwishilezi habari banu. Qul abillahi wambie bo mtume ye Mwenyezi Mungu yaumbe dunia Mwenyezi Mungu wa ayati neze aya za hahe za Qur'an wa rasuli ne mtume wa hahe sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallam kuntum tastahzi'un wa udo wanru usubuti mdo wafanyila mzaha mabanga mfanye betizi dago yani sinde mwana sinde mrumma sinde mrumsha shango subuti bo mwana da urenge Mungu haurenge mtume haurenge Qur'an wifanyile betizi Mungu uziswari mwe aya Mwenyezi Mungu ngwamba qul abillahi wambie bo mtume wanadamu abillahi ivanu Mwenyezi Mungu wode mndu mroko subuta bangu mfalo betizi Mungu wa ayati nezi aya za izo mndu subuta bangu mfalo betizi wa rasuli ne mtume wa yo mndu subuta bangu mfanyilo betizi kuntum tastahzi'un wode mfanyilo betizi na blagi. Mwenyezi Mungu ngonezo la tantadhiru mtijane excuse ya blagi ukabo samahani bai yoti ndongo ya samahani basi yongio na condition zayo bof mndu yafanyila Mungu betizi yongio na condition za condition na mtuleba taminga mnjo yongio na condition la tantadhiru mtijane mna excuse wa batani ukabo ila betizi na mnisami. Mwenyezi Mungu amba qad kafartum ba'da imanikum Mwenyezi Mungu amba msamkufuru baada ya he imani mwakanio sefini ya imani Mungu asaitoa msamkufuru mransi Uislamu mransi dini ya Mungu msamkufuru. Mwenyezi Mungu amba qad kafartum deja msamkufuru mlishi din deja msamransi Uislamu mransi ye dini watukufu wa Uislamu ili rinjie o wakati unurambise ze habari rjoshilia yaboti kahanzani mwambieni bo watukufu ze habari zinu tsambanti na urenga dakika zinji wala ntina urenga muda kazinji tsabamo nzo nrange 30 minuti ikatudwe njezo jumwabo kazina ukazinji wana dakika washashi fundi ezala wananda zibi nga mwanzo ilini njo njia eze habari zinu haina mndu yabonga mwanzo yambe subhanallahi amma yushrikun subhanallahi amma yaqulun subhanallahi amma yaqulun nga mwanzo ri tasbihi Mungu ranzi rimrahatse neze swifambi ye maadui ne makafiru no wajinga wazambi yao Mwenyezi Mungu na rajani subhanallahi amma yushrikun subhanallahi amma yasifun rambele kalima hilo haina mru sanfua utieje emu speciali ile kalima hilo subhanallah 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 uridi utiarmwe commentaire wambo harmo ulime ilirjo hishilia e video yinu na rambi subhanallahi amma yushrikun na rambi subhanallahi amma yushrikun subhanallahi amma yasifun subhanallahi amma yushrikun subhanallahi amma yasifun subhanallahi amma yushrikun subhanallahi amma yasifun watukufu zintirongo za utseha wala tsinongo za utseha watujo jamrubanu atsehe karitsomba hadisi ya utseha karitsari mwakiswa ya utseha mrati joja banu hatsehe bazinrongo zilo nziro ikatsamba rongo za utseha mruna tsehe sheka njaba rongo za utseha mrati tsehe bofu ikatsamba kiswa ya utseha mrunge libri ya tsehe sheka njaba rongo za utseha mrati jabanu atsehe bwa tukufu na rambe subhanallah amma yushrikun na rishilie video omandoni na rudoshila nzima hanzima rangu ima kalima ya yamba ranzi ngerjeruone rjerdojua ukahasa hayretewa ulawaneze formasurani kiwazoni ma khatibu wa hili harumu sirjua juma muroni wasaharetewa ngarlenda warjue yengu joko ni kwa hukuma daibi ye hukuma ngetolwao yengu pinisewa enda zibi ngarlenda warjue watukufu ngarti ya uranzirishie e parti ya mwando yake makalima ilirje ngarti ya uranzi ngarandisi narishile parti ya mwando
narishile parti ya mwando ranzi watukufu na mnisamihi sina ujwantiye pia bidir doenda nzima nzima ranzi na doenda nzima nzima ranzi narishilie parti ya mwando mwishia hizo ya ambao zinungwa mbo en public zinuka tswambada honi ya bwandaye shangazi filime wao na wandu waloba la watse hao wanawashe watse hao na wanaume watse hao mwishia makalima ya mwando ngufilmewa ipibilewa harimwe dunia ngwambukana hari wandu dwambe ukamnyezi Mungu ye karende naye sha yeye ngwambo ukamngu harende naye leo yeye ngwambo ukamngu harende naye yeye ngwambo ukamngu hawadhulumu hawamenyelea emesha hao vozembe zila za puha za sabonti zemanga ngwambo kazembe voza sabonti ukamngu hawarende naye hawafanya ndongombi hardingo endeleyo ngwambo ukana ngwajo urema Mwenyezi Mungu dua yani ngwajo hangamiza Mungu bofu ngwajo kahangamiza Mungu no ngwajo ka urema Mungu dua wamwangamize bofu chiye yadunga tena rishieze habari na ribakar mepo yoranzi rahane jendela ratia tena bofu endelea rishilie na mkaranzi watukufu omahala wa komorira waswili omahala wa komorira waswili bofu Mwenyezi Mungu yamba harme Qur'an wama kana rabbuka bidhallamin lil'abid Mwenyezi Mungu yekado dhulumu mtu Mwenyezi Mungu kajaparo dhulumu shiumbesha Mwenyezi Mungu yende muadilifu Mwenyezi Mungu kajaparo fanya naye haina izo Mungu yafanya izo ndonje haina ndongo Mungu yafanya izo ndonje riwaswili zama leo 2023 ngabaro hao mashababi wa Komori wakize Mwenyezi Mungu na dhuluma warudi wakize Mungu kangurendo naye ngwakize wo Mungu kangurendo naye warudi tena watoreye Mungu kangwajumo nesa wa mremedua ngoremodua ndo kuangamizo ndo kushangazo ndo Mwenyezi Mungu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tuhaddidu man ngomena sendo Mwenyezi Mungu ngore mondo bidi wo mwangamize Allah yaumba zambingu mfukare zitona poto Allah yaumba mwanadamu Allah yahifadhi mwanadamu mezishenda hombani Allah ya jaili ya plasi ya santimetre mfukare 7 cm mwanadamu ulona 3 kilo nguye shoro hanu ya hombani hamzazae Mwenyezi Mungu ya jaili ya mwanadamu ulo hombani harimamna plasi wa 7 cm mwanadamu Mungu hamhifadhi banu ya ngena uraji wa 2 cm edmi mwanadamu ulohombani mzazahe yalawo maelena mhogo na nrovi mwana wo yatsofa hombani hele vushela he shahula isho Mwenyezi Mungu yakausaze sura zahe mwana yaziba uso zangaliyele dingo yemengo haukaye sura zahe mwana kazi doba uso yemba ishahula shijo mtabisha Mungu hakausa ye mwana bu mwanadamu haukausaze sura zao iliwangalie yemba ledingo utujofa hombani hamzazao hele vushe Mwenyezi Mungu yafanya hizo yaziyaze regli za mzazao na mbaba na mzazao dedamu ya mzazao bo mwanadamu bo mzazi yalo na grossesse hombani Mungu hazia yedamu ya regli haipartage 3 fois première partie haifanya mbahindu security ledzao ubahanuliyo sheleka mzazao wa remankode utijokoza sheleka mzazao haubonzi apuha utijoumia harengeda muyo hauzengiza bo mwana hombani ye parti ya bili haifanya shahula ngo ulo hombani ndeda mwila ngo haifanya shahula
ngebirao harimwale kovula mzadzao shahula haufanyia shahula ngoliswa kumbani hamzadzao eda mwingila ye parti ya rao mngu haifanya dziwa haihezo harimwe mabele ya mzadzao dziwa isheleka huzalo uje uhamwele dziwa hilo Mwenyezi Mungu hashanjeda mwiyo ya parti ya rao haifanya dziwa halito harimwe mabele ya mzadzao ili uje uhamwe ledziwa hilo ikausa huzalo ledziwa hilo halitana mafura na dalao yesimua ya mwando ledziwa louka mna joni likana mna mafura mna mata haukaila dalao laulekeza hunu zembigu zinu laulekeza nsingo udo ufanjao laulekeza yemindu udo lekeza jao ila yibala dalao laulekezo bahanu jodo veremi hono jao ye mafura yala yesimua ya mwando ledziwa loubali ya mafura loukana mna mata haukalla dalao na hutiaze mpisansi udojowe bereni hono ne mindu ne ngozile kele Mwenyezi Mungu baada hapo hauhifadhiho mbani hono mfumwa huja hukauzalo Mwenyezi Mungu ili njo wasule bana nzo njeni ziye bati bakisha na 4 minutes basi reste 4 minutes basi nzo ni wasule bana njo vumbule video pia rishie mwanzo ni bule video pia rishie ili rjo utowe fatiha rizi Mwenyezi Mungu ya ujaila bo mwanadamu wavira harimwa plus wokao kutujwe namna wavira mzadza hao harimwa mna plus mtiti mwanadamu ulona 7 cm ulona kilo ndraru kilo 3 kilo au 2 kilo dimi haunjua ubire mbaba hano watiti Mwenyezi Mungu thumma sabila yasar haubula yenzia hayibuwa mzadzaho haonwe mauti mzadzaho haonwe mauti tiyo jao mwanadamu wakamili urohoba hano bale mguha buwa yenzia uveri yenzia mwanadamu wakamili uroha bala mzadzaho kajafa harudi Mungu harejeze nzia namna yakaya hairejeze plus haridi hayibaya yemba ile namna yakaya juu haridi hairejeze Mwenyezi Mungu huo uondu wobo wa Komora abahama waswili mamkabili wakomo Mwenyezi Mungu yaumba mbingu mfuka Mwenyezi Mungu yaumba ye ardhi Mwenyezi Mungu wende soye damu Mwenyezi Mungu mwenye bahari undu wa mwanzo mumkabili mteze sheria abanga mteze sheria Mungu ngamumenesa Mwenyezi Mungu ngamumshangaza Mwenyezi Mungu abanga mwanzo mwanena Mungu aba buwakomore ye bahari la kamtsure juzi yandi sohaho miji kamtsiwa haraitu joha ya izamisemiji ye bahari la ya Mungu buwakomore ye bahari la yandi sohe yaho miji ni juzi mwaona rumwazetele ila ya Mungu bahari ye bahari la buwakomore ila ya Mungu ila mwaiona yandi sohe yaho miji ne bahari la kamtsure ya emwenyiyo yati joenjeza ya pisansi yizamisa ya miji ya hatu izama ye bahari la ya Mungu kamtsuri aledzaha lilobala lakala jusa legaba wakomore kamtsuri ya legaba ledzaha lila la jusa pusiere kamtsuri ya Mungu atjusa ledzaha lila halivuriza yensizama kamtsuri ya ledzaha lila kamtsuri ya upepo wokokomori hula mahala walo sikloni jobari kamtsuri ya Mungu atjo veha upepo wa sikloni hangamize komore kamtsuri ya upepo utjongamize komore kamtsuri ya hata upepo mgwati jobe hamna puissance ya borediti kamtsuri ya ardhi ya itijo tremble ikomorike jado rindinda na bahange trembleo hale komorike jado tremble na bahange trembleo ramayoti ranzuani ramwali rangazija ngartsungo isho kai tremble na hizo kazi jakaya bo komore yeni feheli kamtsura Mungu kamtsura le balai bomtsura Mungu kamtsura le balaye watukufu Islamu ngamtimize parti ya mwando yinu nredinrejeze tena muishilie wanye Mwenyezi Mungu na riauni harimaze formationani ki wazobanu tsihalebanu ulawana na makhatibu wa ilohum sirjua juma wa moroni wanambi ukemoto hasa haretewa sharhamtsujua o wa mwarete de police nationale ende gendarmerie ende jeishi nsujua wa mwarete
zaisa tijulizwa banu sihale banu rane jaja na ndisa makhatibu waili wakuhutubu msirjua juma moroni ukahasaharete wa emotoi watukufu wa Islamu narishile ranzi makalima ya mwando yake motoi ranzi batsamba mtwanza ndangeda kazinji narishilie ranzi bwa tukufu ili mwishie parti ya mwando narishile ranzi bwa tukufu لا حول ولا قوة إلا بالله. Watukufu ilini njarume po ya bili njo utimizo harumale suala lino katsamba ino de abali ya zindongo tsamba lewe ntsina ushindani fanye darasa bofu mduni samihe darasa rayandisa jana mime roho hangu ngerende ndabo tsina ushindani timize darasa bofu na mnisamihi e darasa nje nifanye maudu hauka e darasa nganzoni ke anlez nike tranquille mfanye darasa uzejaza utihari tehe zejaza ulilari lile zejaza furaha furaha na mimi leo minga mimhara ero wangu ngerende ndabo bofu mimi njava nuko wakomoringa rujwa shule daraja sifikirinde ze tabia bizilio sifikirinde uchafu sifikirinde zina sifikirinde lebange sifikirinde wandu wa viole wao sifikirinde wandu warongo msohafu ufanya bange wavura sifikirinde wandu wa mbaya sinifu mbaja unakeja sifikiri ukande zembi wa wandu wafanyao bane dunia ibabaisa wandu shaminjazwa nukana ngarojo wasuli daraja wandu warenge kamera harimwe dunia kamera mndu yahimisizwa kamera wandu wazingize mndu wandu ngwatse hao yetinongo wandu ngwatse hao mndu ngude yo mungu ngombo kamngungura ndona ngombo mungu ka hawarende naye hawangamiziza umuluku yomuluku ndawubi wobo kuyuniko mndu mungu ngombo kamngwa hangamiziza umuluku ngombo kamngwa rende naye bumkomori ngombo mngwarende naye mngudorende naye we Mungu kadorenda naye Mungu haina yafanya zonjema besho mrunge mwade ila nde kheri hauninka besho ngawe mwade bala Mungu de ujue kheri yanzo ya unike halafu wasuli daraja tena mwambe ngamre Mungu dua ngamwanzo mwangamize Mungu ye Mungu dore mwadua sisi ngare wombo Mungu yarenike nyi ngamre Mungu dua bwa komore sisi ngaruomba wo mngudu wo kamnguri niki mnguri hifadhi mnguri hija nyinyi haba habwa komoro mahala mawaswi ngamtore yawo Mwenyezi Mungu kanga mumndema odo ani ngamshangazo Mungu ngammenesa wo Mungu ngammenesa Allah ngammenesa wondo Allah fundi weza utimize bazira kikazisa amjotimiza basa rahane jatiye vokali mwe video mwishia pia ilinjo utiye video mwishia pia na mnisami hinyonsi pia bahamdamba la ilaha illa Allah na mnibe 2 minutes bas mdamba la ilaha illa Allah na mine soma aya za Qur'ani tazinu mdamba la ilaha illa Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله نعم لا إله إلا الله إنه بيوم بزنبي وزين يوم بني أروض يا جيلي يزيوالو زمي يومي هوغون روفين يزوبيا ريلاو إنه بيا جيلي أرضينو ريلالاو يايلكيزا نشاهولا نزنبيو إنه أإله مع الله إنغابو مغواساتي نايتوتي الله ye Mungu ngena wabili tena na rambe la ilaha illa Allah kabati wasaito chindai Mungu kashangaziwa Mungu kamenasewa Mungu kazulumu Mungu karende naye Mungu kanga subhanallah gamra Mungu dua la ilaha illa Allah
بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله endo be ya jaile ardhinu ya tulia ya jaili ya bahari la wali yonfi zieshio mahala walo shingo na yekote watiyo shingo endo be ya separe zemfi zinungizo hunu zinuzo kazinja hunu ekazija banuzo ujuokana ya numaji ya shingo na inumfito yeshi mahala hashingo yourdire jai hulailiyo yemfila ijabanu ijoka hulanga bo shingo na miti yeshi hunu yemfila ireje endo be ya jaili ya separe bahari walo ya lona shingo na yatona shingo ya juliza zemfi enamna zijoka uyenshi ailahum ma Allah engabo mungu itoti Allah engabo mungu wasatena narambe la ilaha illa Allah fundi beza utimizi ngamtimizi aya zinranzi ngeri shilir jo utimizi ailahum ma Allah لا إله إلا الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه endo biye mwenye ujibu zedua za hemru mawahai ulohari mwa taabu ulohari mabwade ulohari mwa shida ye majie mhonde nkomiyo endo be mwenye ujibu wanru zedua wa yakshifu sua yatoweze taabu yanike mwanadamu maisha mema wa yajalukum khulafa al-ardi yamnikeni ufaume na utajiri na maisha mema endo biye mwenye humnika nizo ailahum ma Allah engabo mungu wasatena mkomori mwasuli darajanga mwambe unga mjoka urema mngudua wola urijibuze dua wola rimumbao wola mwenye usoveshe umesha mwasuli darajanga mmenesa mungu ngamshangazo mungu anafunga mjohamba balarika ufanya betisi balaila blaki kul abillahi ye mungu nduo mumfanyilo mzaa mtume nduo mumfanyilo mzaa aya za Qur'an nduo mumfanyilo mzaa Allahu akbar أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أو تميزي أيامبيلي زاباكياو إلي نجوه جوهر مي في دور جوزية نزم غنغروزي سوتين أما يهديكم في ظلمات البر والبحر endo biyo mokoni umvukishoni wakati mlobo homisiruni bo jumwe dao no wakati mlobari ni mwendao zemeli ye bahari ya juhamo endo bemunyi humvukishani wakati bahari ya juhamo ye maluja ya juhamo uloho barini hula wapashele jihazine veti endo bewo mvukisho ni hula itoti Mwenyezi Mungu nganyinalo itoti Mungu amma yahdikum fi dhulumati albarri walbahr endo bewo mhifadhini wakati ulo harima legiza bewo mhifadhini nezinyama bewo mhifadhini nezinduzi bewo mhifadhini ho barini no boju no hawa ni mlio hula mwapashaza mvio yema yingu yala ya tutsambaze mvio ya hawa endo bewo mhifadhini ho barini no boju no hawani أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إنه بيوبي هو بيبولا دو بيوبي هو بيبولا يا بهز الرحمة زاه يزيوالو زيمي رهون رهاوان نجيم رتفها جوا لجوا لوالا هردابي همناها وميما منو بيبو هرنكيها ورهون إنه بيوم نكونيزو أإله مع الله إذا نغنينا من قواسات نيتوتي الله تعالى الله عما يشركون haratihana na sifambi Mwenyezi Mungu nizo mfanyao haratihana na sifambi nizo mwambao amma yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu endo bi ya umbedu nayin ndo bejo kawrito wa duniani ndo bejo kawridi yarito wa makaburini yaribehebo bangoni qiyama amma yabda'u al-khalqa endo be yandise dunayin ya yumba ya umbezi umbe ya umbaze nyama yaumbaze nyansu yaumbaze mbuzi na izopi endo beyaziumba yareumba yaumbedu na inupi amma yabda al-khalq endo beyakahandise dunayin sikarjaka hun kabajaka mire kabajaka mbahindu eyakahandise dunayinundo yaumbe arudhino yatiye milima ila yatiye bahari ila yatiye ziwalo zila yaumbe zinyama zila amma yabda al-khalq thumma yu'iduhu ujokurdia ritowe hun duniani yaribehu bangoni qiyama ومن يرزقكم من السماء endo be umni koni marziki ya lombinguni
wa unonori nuo unulo mbinguni mngude urinikwe marziki yahe yazubisao ye santerilo niyo wimngude yarinika ye shahularila yonde mvua mngwabe hezi walozimeye ye majirino au mngude yabea yabega ho mbingune ya sahato wabonzi ye marziki ya mngude yarinika waman yarzuqukum minas samai wal ardi ende yomni kone marziki ya mbinguni na ya tuharme ardi direct ilahum ma Allah enganyina mrichoti Mwenyezi Mungu qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin waambie mtume ukaena mbaleze preuve mje kanganyina Mungu mroji ikanga mambo kweli nganyina Mungu mroji ena mbaleze preuve mje mronese basi kartina mrichoti Allahu قل لا يعلم الغيب من في قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وانبيه بمتومه kakabati ujue zilo ghaibuni neza bwanda ya nezijao kabati uzijue itoti Mwenyezi Mungu wa yeche wama yash'uruna ayyana yub'athun na kabati ujue sikurjoka uroho kabrini mruto la lahu fu wonzi yani hufu mriyado angalia unre hasa hato lahu kabrini kabati ujue le jujunga juvuzula sangabi kabati ujue le wa maud na sikartu jwandi nirjoka uroho makabrini wakomori wa ilinti jenda hule ntina urejezane nde hule dokana narilahani zendrongozini fundi ilinjo uzia bana ilinjo utiye voka daba sarishilie kami ilindondondo ilirilahani zendrongozini tukufu wa Komori inutsinrongo ya nruja wambe wanungu wafanyo mzaha watijemria wajamba wanungu wafanyo mzaha na mwarenthi wanu wanadamu walona zakili za hao wale wandu maduhazi wansi wandu wajufumo wansi wandu malaba shawandu walona zakili za hao wahime jao wadotore ya Mwenyezi Mungu na hamba Mwenyezi Mungu ngurendo nai wasubuti wambe Mungu ngurendo nai Mungu kadorenda nai wa Komori Mungu yekarende nai mwabyo ka Mwenyezi Mungu ngamjoka humre madua lewondo mwisho bof leondo mwiso wa Komori mwasuli daraja ngamjoka urema mgudua ngamjoka urema mgudua yenye zandisa hule TikTok ziwasuli hule mwandisa hule wanashwa hatu wandiso fanya nemporto kwa TikTok wamba izo wanza uharimwe dunia waja wandiso jendisa hawazo harimwe dunia waja wandiso towa filmu wezita Facebook za uchamfiza naume na naume zije wanawashe na wanawashe zije Qur'ani rengo ifanyi wabange ikauvurwa zija abasainu ngamwanzo mugabili Mungu ngamtezawo Mungu abahabu wa Komori ngamtezawo Mungu abu wa Komori yenye ngamtezawo Mungu wa Komori mwasuli daraja nziro wa Komori vanu madhambi mbali sonsi pianga sina madhambi wajazo wa baba masha sonsi pia ni mruge na madhambi yo kibinadamu sonsi pianga sina madhambi shari wasuli daraja nziro ya madhambi daraja ya ugabili Mwenyezi Mungu iyo daraja nziro ino daraja nziro daraja ya ugabili Mwenyezi Mungu yewa Komore fundi gamjotie voka la bahanizie Mwenyezi Mungu nari auni Mwenyezi Mungu ya hifadhi Mwenyezi Mungu ya hifadhi hifadhi wa lobonze hifadhi no walondani hifadhi nensi Mungu yatire rebaya sababu dizi habari zinu Mwenyezi Mungu atire rebaya ba wandu wasa watore ya Mungu waonesa Mungu ka wajoka humremadua aya abahanga mjoka wana na Mungu alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu duomu mtore yao duomu mde yao mwambo hafanya naye ngamjo humremadua marhaba bwa Komori bando mahala mwaka wasuli bwa Komori bofungo jito dasi wa Komori bando mahala raka wasuli si wa Komori bando mahala raka henda tarjiri wasuli bwa Komori aya si tani bofu sasi darlinder jadwa bofu sasi darlinder jadwa bando mahala mwaka ubali wa tarjiri wasuli bando mahala raka ujibalia tar wasuli zembi pia reka handi sauto waro na ufisidifu na uvioli na bange na uchafu na jao Qur'ani itilwa itifanyota abahari kaulu jata rejeri wasili
randi soga bil Mwenyezi Mungu mandu mahala raka wasuilia haya bismillah ina riwone bwa komori na riwone kwa Mwenyezi Mungu wode mhu ikanga mwanzo mwane na Mwenyezi Mungu mumtore alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi amma yushrikun subhanallahi amma yushrikun subhanallahi amma yaqulun narambe Allahu ahad nardo hamba Allah ile kati timizia bonitie video inu rishilie kamili rjowombe dua riziye narambe Allah manir rahman nardo jiburi hamba Allah manir rahman endo biye mwenza rahma namdomba Allah endo biye Mungu waye chebokoye kafanya nai do biye Mungu bokoye kashangaziwa la yusalu amma yafal yekauzi siwa yuzo yafanya haina yafanya yetofanya ndo namjibu mwabe Allah endo biye utufanya nai do biye tushangaziwa do biye utufanya nai do biye utushangaziwa do biye wende se dunia endo biye mwenze madzina matukufu dewe mwenza rahma dewe mwenza marziki dewe mwenye uhifadhi wandu dewe mwenye uhifadhi wandu endo biye mfaume endo biye mtukufu endo biye mtukufu endo biye arrahman endo biye arrahim endo biye mfaume almalik endo biye alquddus endo biye almu'min man alaziz namdo haba Allah man arrahman man arrahim man alquddus namdo haba Allah rimrahate mtukufu من الرحمن من الرحيم من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من الغفار من القهار من الوهاب من الرزاق من الفتاح من العليم من البصير من السميع من العدل من اللطيف من الجليل من الرقيب من المعز من المذل من المعز من المذل من الماجد من الواجد من الباعث من الشهيد من الحق من القوي من المتين من الشديد من الأول من الآخر من الظاهر من الباطن من الحي من القيوم من الحي من القيوم من الحي من القيوم من الحي من القيوم من مالك الملك وملك الملوك من الجبار من العفو من العفو من الصبور من الوالي من المتعالي من البر من التواب من المنتقم من العفو من العفو من الرشيد من الرشيد من المغني من المغني من المعطي من المانع من الضار من النافع من النور من الهادي من البديع من الباقي من الرشيد endo biyulo na mutu joko parohufa boko yeka shangaziwa endo bi alhayyul qayyum endo biye ulo na moya jimi sa ufaume wake katina bezwe ya mru yeka shangaziwa yeka menasewa endo bi ya jitosha ya jimi sa wa yeche manil qayyum endo bi ya jimi sa wa yeche manil ladhi lam yalid wa lam yulad endo bi ya tuza ya tuzalo wa lam yakul lahu kufuwan ahad utsina mkataba wa hina mrutufana na mru manil wahid endo bi mzima ahadun fi dhatihi mzima he dhati yake yekafana na mndu ahadun fi sifatihi yemzima uharimwa ze sifa zahe zokazifana na mndu ze sifa zahe zonje manitukufu man alwahid fi sifatihi man alwahid fi asma'ihi yendo biye mzima harimwe madzina yake yayeche yende ulone madzina hayeche katina mndu man alwahid bi sifatihi endo biye mzima heze sifa zahe man alwahid bi kamalihi yendo biye mzima
ukamilifu wahe endo be yakamiliha utsina mbau utsina ndrongo za nyichamfu utsina ndrongo nyibungufu yende mkamilifu yakamiliha yende yaumba ye dunia yenu mani rahman mani nur yendo biye nur ya unishi ya zembingune dunia ewondo biye nur ya unishi ya dunia yenu mani nur 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 nuru samawati wal ardi nde nuru ya unishi ya zembingune zibande zansi Allahu akbar namwambe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah urisamihi ya Allah usamihie Komori ya Allah ya Allah urisamihi ya Allah zinu karjakana toma ukangarjozishi لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Mwenyezi Mungu mtukufu risamihi siwa Komor utirangamize heze ndongo za ho wandu wafanya wa ya Rabbi la tuakhidhna bima fa'alna wala bima fa'ala as-sufaha'u minna ya Allah warfa' maqtaka wa ghadabaka anna jusa utowele bayalaha hono usiwa haho harima ya kominote ya Komori ya Allah rowangazija rowanzuani rowamali rowamaore ya Allah ya Allah rowangazija rowanzuani rowamali rowamaore ya Allah jusa haina la'na uzitowe haina usiwu ya Allah towa haina usiwu na hasira uzitowe ya Allah ya Allah ya Allah wede mtukufu ya Allah we kushangaziwa ya Allah we kumenasewa ya Allah ya Allah kujaparore ndana ya Allah we kurende na ya Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله